To su sve uvidi koji si ti stekao na osnovu svojih istraživanja u nemačkim arhivima. Za kraj još jedno pitanje, to je takođe ono što bih volio da objasnimo za naše slušalce i gledalce, a vrlo interesantna priča do koje si ti došao, način na koji je nastala današnja obaveštena služba Nemačke BND. Jeste, da Bundesnachrichtendienst, Savezna obaveštena služba, je u osnovi ima svoje nesumljive korene u nacizmu, odnosno, ajde, da ne budemo prestrogi, u Wehrmachtu, odnosno u Nemačkoj vojnoj obaveštenoj službi tokom Drugog svetskog rata. Dakle, BND je, njegov osnivač je general-lajtnant Reinhard Gehlen, koji je od 1942. Na čelu, on je glavni nemački obaveštajac na istočnom frontu vojni. Dakle, on je na čelu Fremde Heere Ost, strane vojske istok, to je odeljenje obavešteno nemačke vojske koje se tiče za strane vojske, pa strane vojske istok. Dakle, on je od 1942. Apsolutno najvažnija figura u nemačkom obaveštenom aparatu prema Crvenoj armiji. Međutim, Gehlen je vrlo čovjek bio pragmatičan, vjerojatno ga je to činilo dobrim obaveštajcem i nije bio ubeđeni nacista. I već je 44. 45. počeo da daje izveštaje koji su bili u Berlinu negativno ocenjivani kao defetistički, kojim je govorio da prosto nadmoć Crvene armije je nepremostiv, ne može se Crvena armija pobediti i onda je i ražalovan. Međutim, u tom trenutku njemu je bilo već jasno da Nemačka gubi rat i da mora nekako da se sporazume sa zapadnim saveznicima, pošto se sa Sovjetima ne može sporazumeti, kao čovjek koji je direktno odgovoran za organizovanje špijunske mreže u njihovoj zemlji i tako dalje. I onda je celokupnu arhivu premestio na mikrofilmove i sakrio u Austrijskim Alpima, predao se američkoj vojsci i vrlo brzo se uspeo sporazumeti sa obaveštenim delom američke vojske, takozvanom G2 odeljenjem, odnosno njegovim kontraobaveštenim korpusom, da počne da im preda svoju arhivu i da počne da radi za njih, a da će zauzvrat mu biti oproštena nacistička, odnosno ratna prošlost. Tada nastaje jedna od najneobičnijih organizacija u obaveštenom mozaiku posleratne Evrope, a to je takozvana Gehlenova organizacija, koju će američki obaveštajci voditi pod različitim kodnim imenima, Technical Intelligence Branch, Odeum, Rusty, Zipper, tokom 50-ih i kasnih 40-ih. I Gehlen počinje da okuplja svoje bivše saradnike i još neke druge. I tako, na primjer, neki ljudi poput Aloisa Brunera, koji je bio saradnik vrlo blizak Eichmannov i, na primjer, ćerke Heinricha Himmlera, koja će biti kasnije poznata po poricanju holokaustom u Nemačkoj, oni su preko tog rada za američku vojsku, odnosno njenu vojnu obaveštenu službu, uspeli da operu svoje biografije, tako da kažem. Oni su kamuflirani kao jedinica američke vojske, 7821. kompozitna grupa u gradiću Pullach u Bavarskoj. I međutim, Gehlen se nije uspeo da se sporazume do kraja i bio nekom sličnim sukobima sa rukovodstvom američke vojske koji je bio zaduženo za njega, te se od 48. odnosno 49. prebacilo rukovodstvo na cilj. I Gehlen će raditi, praktično će raditi od 46. za američku vojnu, pa potom civilnu obaveštenu službu, organizujući svoju neformalnu, potpuno ona se nigde ne vodi kao obaveštena služba, aktivirajući svoje ranije kontakte na istoku, svoje agente spavače i dostavljajući informacije u prvom redu u početku samo o Crvenoj armiji, a kasnije od širim, dakle postaje prava civilna obaveštena služba i ona će biti potom uklopljena 1956. ako se ne varam, u zapadno-nemački sistem pod nazivom Savezna obaveštena služba, a Reinhard Gehlen će biti na njenom čelu sve do 1968. i trenutka kada dolazi do smene, kada po prvi put hrišćanski demokrati padaju s vlasti. Dakle, tako da je Savezna obaveštena služba u osnovi svoje korene nesumnjivo vuče iz ovog perioda, a i ono što smo i ranije pominjali, a to je, na primjer, i čovjek koji je rukovodio Antikomintern
organizacijom iz Senke, čovek koji je u propagandnom ministarstvu propagande Eberhard Tauber, će postati će doći na čelo jedne druge nevladine organizacije vrlo brzo posle rata pod nazivom Narodni savez za slobodu i mir i koja će biti nastavljač antikomunističke propagande protiv Sovjetskog saveza. Tako da su izvesni kontinuiteti i paralele nesumnjivo prisutni.